Oine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kure muhogo negoba ako ico yayo wawayihereze kubyara no kwihamwe umwata ukagara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu n'icwe kaziciro nituba twinire programmeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro by'ubuhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabata kubasa kuja kugikara bagato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho niyabane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ifitoke mbatezo butoke buke aho kugira ngo baba tareberaje munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe binyogo nehinda Osibire kurunji twakutangira eshaha niza gacenjwire ebiro byokwezi ni 12 okwezi no kwa munana omwaka 2025 Serena nuwamanyanye ne Sunday Brian nito turabe ntutwara gacenjwire agutwatebekanisa umwebazi yo gunsa kwakira makuru kuturagaruce twije tugakusiye humbwijwire gacenjwire kireki nakuno kutura batirwe kuba baferaho umushema abantu bakira nerero bagira ngo yasige cyasha cyangwa mgentunguka Echina chetinduro mu mvuta yacegegwa ukuza kibare akomero umbishire abatura bakurwa mu cyare cya Kinongo erikushangwa umucisha bya wode muri Shukitown Council muri Shema district bakiri umukatangaro banyuma y'abana babiri abari kuratana okuterwe nkuba umwazyo kandi bakaferaho aho tivosti yashiro mu cyare iki twashangina ku usasi no cyuramirwa n'ibijwira hamisho gabatura nuko kutugira ngo tuyino mgisha Trevor o myaka 12 na mukuru we tugabirwe Demas batiriwe ngo banyumwe bazyo ashaye 12 zo mwebazyo obabiri no baragusubira mbuze musaterwe njora batyo kubabiri bahe kumchaye cha Churundo Primary School tubarengereho mukuru w'abafera wabo basanga takinse bakori yasangera na sia mukache kubaza kutwara Sara muresere kumoyo mu cyaro cyo wi atabana bafa atabana bahiya tedema naturi tabana kana basikom kaniyo bagwa tapana yesu muyante yona dina gaba betamu no badia bakamfata sasa na kitu mali no kumtumura kutelekea mukuru w'intebe ya katano abwa Shema district
kukubaza twisha kukuyagira twisha kukugira ngo hama reba batafi babona baryaha ngeno kubakosa kuyambekeje Prime Minister's Office ndije even bakore research umurishema ekiri kuretwa inkuba niki abana bombe nibije kuzibwizo byanyica kare umukino no guca byeshu kutawuno kanso mu district ya Shema kando gutuma urundo rwo kubanza no mu 2023 wekatera abana banabekemwe umurista gatatu kanso mu district ni emwe ya Shema muri Shema abebembezi hamwe n'abataka ba district ya Bushenyi mukashishikira izoba bayeshuka umaka gomugezi Meri Karoro Kurut ufa ya Bushenyi okumara ubire buringwa abebembezi n'abatura ba district izo abayishkoma kagomugezi Meri Karoro Kurut oferiro mu irware rya Aga Khan Hospital nyekero umihangiri ya Kenya Professor Emmanuel Karoro nagira ngo mugenza mazira meza berarwira rukushasha munonga kandi babire batakamanyire ndwara yenyine yabira ine ndwe ko mutwara Nairobi Aga Khan Hospital ahembera yitabucire akahembera fire agenda nashasha onore nanyo kukundi birandi nisezo munyu rogira no akatunga ho kuzubu yatunga accident nyuma ho yasisikara ubwongo yatungira ubuzobwe yabire natungira ubuzanzabi kumara almost 2 weeks Peter Watfari owabire hospital wa district ya Bushenyi na RDC kumara ubire buringwa yagamba hamugezi ko muntabira ryo mwesugwa kandi umukozi umukerekana sa president omwizina kamushabire ngo amuteka mushezo wa minister nuko president aratugambira ati ninga tinga konga mwenu ecyagire mbanye mu ministries nyingi kandi ukoreka ngo akaje umukazi uwo mukozi kandi uwo muruzi kandi umwesugwa nicyo kurebera ngo n'ubwo wa minister ya mwene na mukozesa nigishaha yafakira umukozi mu office ya president yoroka mu bashasha uwo murano w'umugenzi yagamba abire nakora batura akakora imirimo akasomera bweranyangi yaheza asamakirire yasoma yaheze gusoma kwe ifite n'umwana muri nakura y'amakuru n'amaze kandi kazasitoni yabibona bari mu